Atëre, nga dhjata e re na kanë arritur deri më sot tekstet origjinale. Από την Καινή Διαθήκη, αδελφέ μας, έχουν έρθει τα κείμενα, τα πρωτότυπα. Ungjijtë dhe letrat, Οι Ευαγγελιστές και οι επιστολές. që shkruajtën apostujt apo kopje të bërë më vonë. Είναι αυτά που γράψαν οι Απόστολοι ή άλλα που βγήκανε μετά. Në qoftë se janë kopje, cilët janë më të vjetrat janë zbuluar në lidhje me këtë gjë. Εάν είναι που τα έχουν κάνει σαν φωτοτυπία, ποια είναι, si e thatë fundit? Në qoftë se janë kopje, cilët janë më të vjetrat janë zbuluar. Αν δεν είναι τα γνήσια, ποια είναι τα πιο αρχαία που έχουν επικαλυφθεί? Τα πιο αρχαία εδάφια που έχουμε βρεθεί είναι γύρω στο 110 σε Πάπυρο, 2 εδάφια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Më të vjetra thënë janë 2 paragrafe nga Ungjilli sipas Gjonit në ato, si quheshin, pergament. Papirus, po. Ο Πάπυρος όμως χάλαγε πολύ εύκολα και κάνανε συνέχεια αντιγραφές. Por këto papirët prisheshin gjithnjë thot dhe bëshin gjithmonë kopime. Εδώ πέρα τα δικά μας που έχουμε τόσο σύγχρονα και πάλι βλέπετε γράφουμε κάτι, γράφετε κάτι στο κομπιούτερ, μία απόδειξη κόβει η μηχανή και μετά από ένα χρόνο δεν τη διαβάζεις. Tani edhe në kohën që jemi sot, shohim se si bëhet për shembull një kupon që del nga kompjuteri dhe pas një viti shlyhet. Έτσι και στους παπύρους σβήνανε και δεν ήταν χαλάγανε οι πάπυροι. Γι' αυτό και κάνανε συνέχεια αντιγραφές. Και ashtu edhe tek ato papirët shuheshin dhe bëshin gjithmonë kopime. Έχει βρεθεί όμως 2 εδάφια, έχουν βρεθεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, περίπου γύρω στο 110 μετά Χριστόν. Por janë gjetur thot 2 paragrafe nga Ungjilli sipas Gjonit rreth 110-ës pas Krishtit. Μετά έχουν βρεθεί πάρα πολλά το 2ο αιώνα, δηλαδή πάρα πολλά σε παπύρους, αλλά αποσπασματικά κομμάτια. Pastaj në shekullin e dytë janë gjetur shumë në këto papirët, domethënë, por pjesë të ndara, domethënë, jo të plotësuara. Ολόκληρη όμως κεφάλαια και την Αγία Γραφή τα έχουμε από περγαμηνές, όταν μετά στην Πέργαμο χρησιμοποιούσαν δέρματα που γράφανε πάνω. Por kapituj të tërë, domethënë të plot, u gjenden tek pergamentet që atëherë nga Pergami i shkruanin në lëkurë. Σκεφτείτε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έκοψε από τον κρατικό προϋπολογισμό για να αντιγράψουν 50 Αγίες Γραφές. Nga ο Μέγας Αλέξανδρος είπατε, αδελφέ? Ο Κωνσταντίνος το 325 μετά Χριστό. Konstantino në 325 pas Krishtit mori nga fondi i shtetit ato lëkurat për të shkruar 50 bibla dhe i shkruajtën, i botuan. Φαίνεται ότι αυτό που βρήκαμε, το Σιναϊτικό κώδικα που βρήκαν στο Σινά και όλα, ότι είναι από αυτές τις περγαμηνές, γιατί ήταν πολύ ωραία ήταν καλλιγραφικές, ωραίες περγαμηνές. Πες το πάλι, αδελφέ. Ναι. Έχουν βρεθεί τέτοιες περγαμηνές που είναι σε διάφορα μουσεία, όπως είναι του Μάντσεστερ και σε άλλα μέρη. Janë gjetur pergamente në vende të ndryshme, sikur është në Manchester dhe të tjera vende. Αυτές τώρα, όπως είναι ο Σιναϊτικός κώδικας, από το Σινά δηλαδή, ο κώδικας που όλα αυτά λέγονται κώδικες. Ό,τι δηλαδή αρχαίο κείμενο έχει βρεθεί λέγεται κώδικας. Tani këto quhen kode, kodikos që thot, quhen kode. Kodikët, bukur. Όσο για την πιστότητα, μη φοβάστε. Dhe një nga këto kodike që thoton, një është ajo e Sinait. Παραδείγματος χάρη, ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Por ju mos të keni frikë për sa i përket asaj. Των φιλοσόφων των Ελλήνων. Të tyre. Περίμενε λίγο, αδελφέ. Πες το άλλη μία αυτό που είπες. Ένα αρχαίο κείμενο των Ελλήνων φιλοσόφων. Një shkrim i vjetër i lashtë i filozofëve grek.
Το πιο κοντινό που έχει βρεθεί είναι πάνω από 1000-1200 χρόνια απόσταση. Më i afërmi që është gjetur për ta është mbi 1200 vite. Και έχουν βρεθεί αντίγραφα 20-30 Dhe janë gjetur kopje 20 apo 30 të tilla. και εδώ κοντά στην Ελλάδα. Dhe janë këtu afër në Greqi. Σκεφτείτε τώρα ότι στο Ευαγγέλιο Mendoni për se në Ungjil είναι τόσο κοντά, γιατί ο Ιωάννης ζούσε το 96 μετά Χριστό, είναι τόσο κοντά σχεδόν ζούσαν οι Απόστολοι. janë kaq afër sepse Gjoni jetoi në 90-ën pas Krishtit, domethënë, dhe për apostujt këto ishin shumë të afër. Και τα αντίγραφα που βρέθηκαν, οι κώδικες δηλαδή, Dhe këto kodikët që u gjetën είναι πάνω από 5.000. janë mbi 5.000. Όταν λέμε 5.000 εννοούμε και μάλιστα βρέθηκαν γεωγραφικά από την Ινδία μέχρι την Ισπανία. Dhe u gjetën këto kodikët, 5.000 kodikët nga India deri në Spanjë. Είναι πολύ δύσκολο αν δεν ήταν αυθεντικά σε τόσο μεγάλο γεωγραφικό πλάτος να είναι σωστά. Që të mos ishin të sakta, është shumë e vështirë që të ishin, domethënë, në një pozicion gjeografik nga India deri në Spanjë. Kjo tregon se këto ishin të sakta, domethënë, si kopje që ishin. Προσέξτε τώρα, από όλα τα αρχαία συγγράμματα που υπάρχουν, Tani nga të gjitha këto shkrimet e lashta, σε αριθμό κώδικων είναι το Ευαγγέλιο εκατοντάδες φορές πάνω από οποιοδήποτε άλλο αρχαίο έγγραφο. pra Ungjilli është 100 herë më sakt se sa kodikët e tjera për çdo shkrimesh që ishin të tjerat. Σε γεωγραφική έκταση το ίδιο. Εκατοντάδες φορές σε μεγαλύτερη έκταση. Edhe për sa i përket pozicionit gjeografik, 100 herë më afër me origjinale është shkrimi. Και σε κώδικες πολύ περισσότερο, όπως είπαμε, από άλλους και πιο κοντά στα γεγονότα. Dhe në kodike dhe shumë më afër nga të vërtetat që shkruan. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο θεωρείται το πιο έγκυρο σύγγραμμα, αρχαίο σύγγραμμα που υπάρχει στη γη. Për këtë arsye edhe Ungjilli quhet më e sigurta, domethënë shkrimi më i sigurt që mban lakshtësinë e saj. Από όλα τα αρχαία συγγράμματα μιλάμε ότι το δεύτερο και τρίτο είναι χιλιάδες φορές πίσω σε ακρίβεια. Τα υπόλοιπα, θέλω να πω, αρχαία έγγραφα που έχουν βρεθεί εκτός της γραφής είναι πάρα πολύ πιο φτωχά. Shkrimet e tjera të lashta, përveç Biblës, domethënë të tjerat, janë shumë humbasin, domethënë, në të vërtetësinë e tyre dhe originalitetin e tyre. Το πιο έγκυρο αρχαίο έγγραφο που υπάρχει πάνω στη γη είναι το Ευαγγέλιο. Si Ungjilli nuk ka shkrim tjetër të lashtë që ka mbajtur originalitetin e vet. Αυτό είναι αποδεδειγμένο παγκοσμίως. Kjo është e vërtetuar në shkallë botërore. Αν λοιπόν σας πούνε το επιχείρημα ότι έχουμε ακριβώς αυτό που γράφτηκε από το χέρι του Παύλου, Tani nëse ju thojnë, a kemi originalen që u shkruajt nga dora e Palit? δεν το έχουμε, αλλά δεν υπάρχει και σε κανένα αρχαίο σύγγραμμα πριν βγουν οι περγαμηνές. Όλοι οι πάπυροι έχουν καταστραφεί σχεδόν. Nuk e kemi të shkruajtur originalen nga dora e Palit, por nuk ka mbetur asgjë nga ato papirët që kishin përpara, derisa erdhën pergaminentët. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι το πιο έγκυρο αρχαίο σύγγραμμα παγκοσμίως. Për këtë arsye themi se është shkrimi më original në shkallë botërore. Amen. Përfundimisht, kur u bëi mundur realizimi i Biblës që kemi në dorë për herë të parë? Çfarë viti? Τελικά πότε συντάχθηκε η γραφή, η απρότη φορά?
ολόκληρα. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης προϋπήρχαν γιατί υπάρχει το κείμενο των 70 το οποίο έχει βρεθεί. Librat e Dhjatës të Vjetër ishin, thot, sepse është ajo 70 vet, nuk e di tani që ta them Η këtë. μετάφραση των 70 έγινε περίπου το 200 τόσο μετά Χριστό, από το 280 περίπου μετά π.Χ. από τον Πτολεμαίο, το διάδοχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά ή πριν Χριστού? Μετά Πριν Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη. Ναι, Dhjata e Vjetër thot u bë në vitin 280 përpara Krishtit nga Ptolemeu i biri Aleksandrit të Madh. Είναι αυτό το κείμενο που λέμε εμείς των 70. Është ai përkthim që themi ne i të 70-vet. Μετά τώρα που επίσης βρέθηκαν στις σπηλιές του Κουμράν, τώρα τελευταία, βρέθηκαν αντίγραφα σχεδόν όλης της Παλαιάς Διαθήκης. Në shpellat e Kungranit, se u gjetën tani kohët e fundit, thot se ku është ajo nuk e di, u gjetën përkthime domethënë të Dhjatës Vjetër. Επειδή η τυπογραφία δεν ήταν εύκολη την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε τυπογραφία. Nga që nuk ishte shtypshkronja atëherë, η τυπογραφία, για να καταλάβετε, δημιουργείται από το Γουτεμβέργιο περίπου το 1455 μετά Χριστόν. shtypshkronja e parë thot u bën në si Gjermania δηλαδή. Ναι, Ιωάννης Γουτεμβέργιος λεγότανε το 1400, αν θυμάμαι καλά, 55 μετά Χριστό. Νομίζω ότι τότε Në Gjermani thot nga Joani Gutenberg në 1455, nëse nuk bëj gabim thot. Εσείς μπορείτε να το ψάξετε να το βρείτε. Ju mund ta kërkoni të ta gjeni. Μέχρι τότε ήταν όλα αντιγραφές. Deri atëherë ishin të gjitha antigrafe, domethënë kopje. Το πρώτο βιβλίο το οποίο τύπωσε ο Γουτεμβέργιος ήταν η Αγία Γραφή. Librin e parë që shtypi ky Gutenbergi thot ishte Bibla. Το πώς έχουμε τα βιβλία τώρα της Καινής Διαθήκης, Tani se si i kemi librat e Dhjatës të Re, αυτά μετά την πρώτη, δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, këto pas mbledhjes së kongresit të mbledhjes të parë dhe të dytë të kongresit të pleqjve të parë atëherë, επειδή υπήρχαν πολλά κείμενα και ψεύτικα μάλιστα, nga që kishte shumë shkrim mundësisht të rreme, κάθισαν οι πατέρες και ξεχώρισαν ποια είναι τα γνήσια κείμενα. I vunë poshtë etrit dhe i vequan se cilat janë shkrimet origjinale. Και έτσι έχουμε τη σημερινή Καινή Διαθήκη με τα 29 βιβλία. 28 βιβλία. 27. Okay. Dhe kështu sot kemi Dhjatën e Re me 27 letrat që kam shkrim, libra që kanë te. Έτσι, αυτό είναι. Τελευταίο μπήκε η Αποκάλυψη, την οποία δεν τη βάλανε από την αρχή, αλλά δεν μπορούσαν να τη βάλουν γιατί είναι πράγματι θεόπνευστο βιβλίο. 17 βιβλία είναι, αδελφέ. Όχι 17. Η Καινή Διαθήκη. Παραπάνω. 27. 27 είναι. 27. 27. Μόνο οι επιστολές του Παύλου είναι 14. Ναι, 27, συγγνώμη. Δεν φούντου βόδες βουλές, αυτό. Αμήν. Να είστε σίγουροι, δεν υπάρχει πιο έγκυρο βιβλίο στοιχεία από το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο έγκυρο από αυτό. Të jeni të sigurt thot se libër më original si Bibla nuk ka në faqet dheut. Και είναι λογικό, γιατί ο Θεός δεν θα άφηνε το λόγο του χωρίς αποδείξεις. Dhe është logjike sepse Perëndia nuk mund ta linte fjalën e tij pa vërtetime. Αμήν.